Ebara baba ebara mama ebara wabe Afrika kwete na lanzoni gango na ya chi a sangu chi la kuisu na nga chikodo a sangu ni akona oko. Ungocha la sako utana ndoni ngbango gumba ya bali gumba ya na use siya heda chitene ya su mandako laso la inga lango balako chinze chi bela hu chitene ya lina ya chi kapachi mandango heda li chi fambe chi na amurenge chi dama pangana ala soa kina kite dambe chi soa eke centre pédagogique régionaux wala CPR chi be Afrika siya lekere kapasunda li chi ngusa kusa na ndoni baluse na umene. Aeke wainda kubu je donné gaza logosi ya zianga chika paso na damana ngombe chichi miskin eke mule genala chi masango na ndoni anga chi wagosinga chi Junior Maliavo ale kisaki uta mbangu gumbe ya bale gumbe ya na use si ala gunanda pelilisu na gbatati bonginga na aketa kodro tisu akizamati tene alaga awa fangombe tinga ala wa legeti lina andoti fangweso a ireni CPR ala so agweti su kizama so ala kisaranda kizama tungana a orthographe a étude de thèse a culture générale français na mathématique atati so ungota la kigbani sarango kizama so agagiti mulege na poroso ti biati kodro ti tene akpengba ateneti manangombe tinga na ala so akifaye ti tene kodro sisi ti be Afrika amai na teneti mandangoenga na fangombe ti alake ala wanila si ala yeda si ala gaza dossier ti candidature tala et leur ti sarango mandakoni alimbiawe ala kena même pas ça ti tene mozo sumo sar patimo na legeni wadi moko waranga futani alimbineni donc itena la zabetala nducham na ye ndende pepe il faut la zabetala ga nduchi ala wani na kusala so ala kisara na niveau ti bongi ikena a kandidani saki ako na ndoni mbango myombe na bale o show na use so ala swaki sigande awa fango mbiti ti kete dambiti ti sesiti kodoti la e azu so kwa ko sumanda ko ndapre so ambina kiso ala wati sumanda ko titala sigitala azu ti fango mbiti na keta molenge ti damapa ala so unwatala kwe ake mbango use na ndoni bale o mene na osho e na acha kete kodroti ala kwe ala ke sake ako na ndoni mbango myombe na bale myombe na omana e bumbi chala kwe ti bongi na chakete kodoti ake sake ota na ndoni mbango gombaya na bale gombaya na use kizamati ngusa tuse baluse na ndoni omene tinguso titene asarani aganzoni lusolo gana ireti benobia so akibando na ndoti fangombe ti lumfatilo lutene alimbi azuswa ke bembendo ala bembendo zoni donc na manda kwa keda itena manda koni atambura na legene il faudrait que amu passa na asu kwa ke su manda koni kitena ala su manda koni ta legene e na tereta la ikizaka amina zo ti bembengondo ando amanda koni so e na tango ceci asora la avant kitena aga ando ti terrain ala ke sara bumbi ti kusala ko na ati bumbi ti kusala so atene kwe na legeti code ti sarango kwani a inspecteur d'académie so avunga nala alimbi ala sara yeni zoni titene ala wara lege titene ala ga awa fangombeti na kodro sisi be Afrika teneti zoni fango ina molenge ti kodro so afango pekoti akizama so akibande gigi ginayati anzeso aikiga nanga ala kitwande ndati mandango tsala ginangusa kuse baluse na ndoni omene asinangusa kuse baluse na ndoni mbrambra. Benisango chi kodro yake so conseil supérieur cha misilimi na kodo chi be Afrika adujina lango gumba ya chi sina lango balako chinza chi bela uchi nguso yake dana mbeke chi moske alibabolo cha yake na ya chi bavaka ota chi bongi na ya chi mini kapa chi yengo dana peko chi buku so abate cha misilimi ayeke mokonzi chi conseil d'administration chi Siskar Mamadi Ramaji Mamadou si azi yanga chi kapaso eke mule genala chi masango na ndoni na yanga chi wagosinga chi machi Terence Ngoy ngati kapati bungoli susi ya muungotala so asinduru na baluta so aikina liti abumbiti amisilmiti kodroti be Afrika aike titene ala so aike amuzu vokoti ati bumbiso abawala la bio agereti agbuku susi abatene asara kusala laso asa ngu omena wa susi aike na ngangumbeni pepe mukozi ti bumbiti sesiska lo ke fane tene na ndoni parango tereti ti laso tono ti so la keba na zingo yanga ti bumbiso izi igo laso na atelier ti relecture na validation tia texte de base ti kunduso i kenayani bungolini aketi sosi ala inga a texte so isar na kwa avec depuis 2020
na depuis 2020 bureau ne asina fenti mandat lo na edoti gona fini assemblée générale na la inga na lekengo geretia kusala ni akati sosi avant titena gona assemblée générale effectivement atelier ni so à prévoir na eta texte ti tenti languse akani la ikena ndoni ike pika patarada ike buli iba est-ce que na ngoiso ike daso aiso sibia ni asar na yati betiniso il peut continuer nani est-ce que il peut titene i bien yati ai ni kete titena pangango iso ike da parce que 2020 2026 ala ba ngwa mingi fadi ike leke gereni na ngoiso si undi so aba si fadi so ike gwe na mbetiso ike sarande laso na kikireke na assemblée générale titene assemblée générale sur le souverain ak lola si loka adopté nan de titene azana sesi agato na meni fini buku so si ike sar kusala nani tenti ngu ko encore ando teneti biongo gereti a kusala ti azutilini yuke kioti fateneda tona meni bumbi asi si azo so akana ndoni asina fenti mandata la akanzoni asara meni assemblée générale titene ala so si nzapa asoroala tenti finini ala kiri wala ala sosia kanando so si nzapa kiri na ala titena ala sara kusala ni ala inga ko bumbi tinzapa la nzapa lo wani la ko soro zotilo wa bumbi tinzapa ibuburukani ape iti fana ala so fadina yati langu use ala kosusi akoka panati nguisu aiki monde negi na ala titene ala bio agereti agbuku sosi alimbi titene amgana njuli tamblango ti bumbi ti sesiska na kodroti be Afrika. sango chikodo la kwa ibembe so ke batene chi aturugu Claude Ramo Biro ayamba biri na la kui lo solo eke use kozo belen bia si se chikodo chi Congo dipanda solo eke nga le ke bangando na ndochi aturugu ngana ancien combattant na begenika kapati tambula su abagi gindali chi tenechi sedu chi makachi kodochi be Afrika ngana kodochi Congo dipanda sango nanduni na yanga chi abagusinga chi so ake nambege chi atulvu so ake malia bosi afapekoni na ye Nyo bia so ake bantu nanduti aturugu Claude Ramo Biro agodati yamba biri na lakui lo solo ketongana beno bia so ake bantu nanduti aturugu na kodosi seti Congo ngana angbena aturugu gi Kabombo Mojavita solo dutinaliti meni bumbi ti atorogu so agateneti timingo tere ndaliti bango teneti seduti tiamaka na popo ti kodro seseti be Afrika ngana kodro ti RD Congo timingo tere so akebagi na lango gumbea ngana lango balea koti zesu ekita beno bia so akebando na nduti atorogu na kodro seseti be Afrika Claude Ramo Biro lo fatilo lo tengia ki na beti lo mingi mbanga ti timingo tere so agagi ti kpengba amango tere na popoti atorogu ti akodro seso ngatonga na esi ala limbi ti bata amakati akodro sunzoni kodro ti be Afrika na kodro ti RDC aka ita ike na makati kodro ti ake ayo mingi alimbi si leke gereti kwaso igisar na la momboko na momboko igati sara protocole ti mise en œuvre ti accord so signé l'an 2024 et ti tene na makati ti kodoti useso bini ti soni ti ususu a sida pepe iso ikuku ake siriri mangati kodoti RDC siriri na be Afrika timingo terrain ndali ti seduti na popoti amakati akodro useso yangani azigilaso turugu ti kota kamba Bruno Leopold izamo solo la lo dutinaliti ayi akusala so akota kusala so yangani azila so titene akondani kekereke ake mwande lege na akota torogo titene ala batongane ala limbi ti pika patara ti batanzoni makana popoti akodro so. Beni sango chikodro eke so ala so eke manambe china dasendagi so ya irini IMMS so abatizina eki promotion Eveline Rafaela Gogo afa pekoti tondo chi manangombe chichala wala soutenance na bikwa okuti sina laposo so a na dawachi amombo chi jury eke mulege na ala chi masango na ndoni na yanga chi wagosinga chi junior maliavu tongana ti so akisala kanangwa koko na yati adasenda gigi ungoti amena wambana ngombe ti balota ti ndoti mana ngombe ti Institut moderne des métiers spécialisés IMMS gbatati bongi so ala manda ayendende ala godati fa apekoti ya so ala manda titene ala wara makanda so a ireni licence professionnelle ngana brevet de technicien supérieur BTS awa mana ngombe ti so agodati fa apekoti ya manango tsala ina meni ngwe ti fango so a ireni soutenance groupée apekoti
ti tondo so amulege na ala ti tene ala kanga kojo yanga ti kapa ti mana ngombe ti na senda gigi nga afa nzoni fangoi na mbagi ti imemes bali ti awa mana ngombe ti so ere ti promotion ti ala ni ayeke Evelyn Rafaela Congo ako ti azo so ayeke bembendo na ndu ti amana ngoi so lo fa ti lo tene awa mana ngombe ti so asara ye ni nzoni. Soutenons ce kweso abagi ge na ndokwati imemes mingi ni ala ke gi ala ti licence mais le so mbi ke na ndoni si wuzi fafade so ayeke ti BTS document so étudiant na muna yi iba lo sala kusala na ndoti mbeni bakuru ti kwati enerka soit un transformateur ti buanga so enerka azana miloti quartier sango na la kwanga la lo sala tene mingi na ndobeni étudiant so asala tene na legeti yeye so ipeti sala si ibatanzoni tamblangoti transformateur so lo fa alege so le petit sala si tongana panaga ipeti corriger ni lo sala tene mingi na ndoni na la tia exposé sur le sala ge so le sala pendra exposé le que pointu le répondre na question sociale membre tu jury awundalo adu titamena wa mana ngombe tini ala ke fangia ti bet sala gadbet mi vraiment assisino mingi parce que là so mi gasi tene mi wara licence mi na domaine ti génie civil mi soutenir na ndo mama tene soit une étude structurale d'un centre de formation technique et universitaire en R+3 sur la route de Damara dati yeso si sur maman tene so aketi tene igana mbeni développement na ya si zone ti PK22 timbageti Damara donc na ye keza école ti na c'est à permettre na jeune ti tene la découvrir à potentiel soit que nani aussi ti tene agana aussi développement na ya ti zone également na République centrafricaine option sim la génie civil avec mangati so ifana ambena wali que i awali ilimbi ti sara yeso akolia sara et d'outils limités na yati a choisi ya pe pas question que voilà doit ça la gestion entrepreneuriat etc. alors que il petit ça aussi domaine ti akoli en tout cas travail ni avec meni travail so akimba mais ngangutinza pa idalo ça jusqu'à bien travail son journée na notre amuna mbia mérité kwa sombi sarani sur performance logistique passé ambina zo abagi logistique ton ambini sengi mbisa tene mingi na doti performance logistique na niveau de première urgence internationale en tout cas thème so c'est a inspiré mingi na tia parcours jusqu'à actuellement mbi soutenir si tembe mo diplôme mbi gina kwa mbisara mbi de cadre na devant ifana la so na ngwetif tono so meni bumbiti a la so akena santungu ginza so akebateneti akodro siti Africa ngana teneti maingo so ereni bad agudati sa ameni tambo ati kusala na nduti mana ngombe ti so ti batonga ne ala limbi ti mu maboko na zuswa ki mandei na mbagenika Benisango chiko doa ki so kodo chi Russie ya sala bigi lapo so langu gumba ya chinza chi bela u matanga chi fani bale myombina ako so lo so benda na dawa chi Allemagne na lega chi beni kota pongo molongo chi aturugu na beginika sango cha wanguru FC Barcelone ngana Real Madrid ya ki waratere la so la inga na ngbunga myombenda lichi tango ndembo chindani fagosinga chi junior male avua ki vunga na ya sango nandu Kodosi siti Russie agodabiri ti sepe la lango bale nyombe na akor ti vira so ala godlani dati kinda Allemagne nazi matanga so abagigi biri na ngo ti meli kpongo molongo na place rouge na Moscou so moba montene akota kutukutu wala ye ti bira biri agodati kpomolongo pepe me aikegi atoro kunila kpomolongo na gbetile ti biati kompromiso aike Vladimir Putin akpongo molongo so agagi na yati meli ngo ti bira so longati sarani na kodosi siti Ukraine Sibiri na kpongo molongoni moba motene akanga lege na ayeti réseau wala ayeti banda terre titene azu alimbiti bi ayekere kire pepe sepelango matanga so aikebaka gigi na lango gumbe yati nzeso ekeda na kodrose siti Russie so aikekota matanga mingi so amolengeti kodrose siti Russie akimunti dape na kota birasulani ala godati so benda na liti kodrose siti Allemagne na ngusa ki ako ngango gumbe ya bale usio na oku na sangutia wangoro aikegila so na ngonga mnyembeti la kui sikpenga ndembo so a ireni klasiko akikonga na point bale akona ako lekepika ndemboso na bombiti Real titene lo sobenda wala lo duty champion timbuso so zwala ki sobenda ikiru na yati mbaye na timingo teretala ala godati timbitere mbango use bale umene na uta sina poponi bombiti Real agodati kinda bombiti FC Barcelone mbango oko na umene si bombiti Barcelona kinda lo mbango oko na oku si ala luti koli na koli bale oku na use
Ego fade sona ngengele sango tinta limanti be Africa. Gengele sango ti d'alimenti be Africa Conseil supérieur ti société Saint-Vincent de Paul ti be Africa alekere na le ngaso lango balako ti nzeti be yawu tingusa kusa andoni baluse na ukumbeni kapa ti sorongo fini mokonzi ti Conseil central ti diocèse ti Bangui kapa ti sorongo kutazo atambula na gbele ti abe Arnaud Gerengu solo eke omonie ti Saint-Vincent de Paul na diocèse ti Bangui eke muleke na la ti masango na ndoni na yanga ti wagosinga ti Martinez Ngayo adu ti mimbitene na la yo atere na ngbonga memendali ti asango na yanga ti monzo franze sorongo azo so atambula fade na gbele ti aita ti e ti Conseil supérieur ti société Saint-Vincent de Paul ti Centrafrique nga na gbele ti omonie so ayeke bando na ndo ti société Saint-Vincent de Paul ti diocèse ti Bangui na ya ti sorongo azo so azo use fade aza candidature ti ala ti degaba ti ga yaya kota ti bureau diocésain kozo zoni ayeke consœur ti Germaine Mokolongo si use zoni ayeke confrère Dieudonné Junior Nana Nia ambe ti ti ala use kue so comité ti élection batene ayeke na lege ti nzia so si ala fani aye dana pekoti candidature ti ala use kue adu ti mandako ni fade azo ngbango oko na uta si awara fade lege ti soro aita so use si na sorongo azo ni lo solo yeke candidat numéro 1 consortier Germaine Mokolongo awara lego so ayeke baluse na gumbaya adu ti candidat ti use ni so ayeke confrère Dieudonné Junior Nana Nia lo wara ti lo lego bale mbasambala na use si azo use fade asoro azo so na lege ni pepe si aza sorongo azo ti ala na tereni ni la so lo confrère Dieudonné Nana Nia lo wara lego so ahomba ti lo so ayeke bale mbala na use aye da ti soro lo fade so tongana yaya kota so ayeke na li ti diocèse ti Bangui e ma lo so lo yeke tongana président ti comité ti élection so lo yeke tene na ye tënë na ndö ti kua so ala sara ngbi si asi na la so sara ni ayeke fade mingi parce que e tonda ni titene e ja gere ti kusala ti ni so tene programme de travail titene a guider na ya ti temps titene e sara kuani rapidement e na lege wala si e doit titene e gbuli na lo ti candidature ni e na lege wala si legu titene e soro azo so si ada titene ga a sara vote et donc ils ont accordé ndende titene to nega sara vote ne il faut que aita kera tena o zo so si le ligne la kuana pe o e sara to sape donc on va e sara ini kwena taleki ata pandeni mo ba zo koko a on a bibule tena ya ti une a sara si zo so si gotu la on timbatu la gagner aduti ya kota so sorolo lo fangia ti beti lo nga lo fanga akusala so fade lo yeke sara ngia ti beti mi d'abord ayeke singi la so mi ki ana nzapa so si lo eda si la so mbi ga fini ya kota e use ngia ti beti mi ayeke so aita sara confiance e hunda changement atene so mbi tene na ti position de foi ala adhéré na ni si ala mu chance ti tene iko ensemble et puis e changer visage ti Saint-Vincent omone diocésain so ayeke bando na ndö ti Saint-Vincent de Paul ti diocèse ti Bangui lo fa na ye ye nyen si lo sara tongana baba yingo na ya ti comité ti élection so aza na sese ngbi si asi na sorongo aita so laso asoro lo ti za na li ti gungbi ni aita so asoro ala si mbina ala e sara kusala e gbuli ti e mingi kapatara mingi na ndö ti aita so si aga na ambe ti ti ala ti tene na begapa ti ga yaya kota fani mingi so e wara tere alege ti sambela anga na lege ti apatara ndende si elekeregere ti aye so kue si nzapa ye da kota lango so laso abagigi na gbele ti aita kue si ala soro lo so lo ga tongo na fini yaya kota na ya ti kota bakata nzapa ti Bangui ita ti e junior Nana Nia si e ba ti e tene ni kue atambula na ya ti siriri na ya ti ngia na ya ti ndoye ayeke nzoni e hinga e tene yaya kota so asoro lo yeke na mandat ti ngu ota nga fade lo oko lo yeke za na sese bureau so lo na ala ayeke sara kusala ndali ti ala ngo so ayeke ga